لف وتفجرن چکدارن بالناوي 20 عرب لحسك ورقة ودير الزوري وافاكرنا كون اكيد بالناوي كون شر وبرتكن 20 كرد برياد الخستنا الداخلين البارستنا نافشين خوا ترسي دخن دلي كاسات جواكا سيفيل وشركي كردي عربي دركفا وببس هذا مهلوشين اولهي للسوري اف زراركي پر مزن دگینه هولدانن آواکرنا سوریا نو يعني آشتی لازمه يعني راحتی لازمه دوی لحف کرن چه بید ناوری پیک هاتا یانده نه گر کرن و نه شر ناف خواهی چه افتف گرا کو چالکوان و وکی فتنه کی چیکری بناف دکن کو چند آلین هریمی جه سودی وردگرن هفدما لگل جیب جی کرنا خالن ریکفتنا 29 کانونا پیشین دناورا قصد حکومت سوریا دمکدا ما مستهی پیمانگاه بلند آراگانه سیف الدین قادر دبیجه کو بدنگی حکومت سوری درباره وان تفگران دا و د قفص توان دا دهله اولا عشيرا ملات نيروزيه لخو بدست يمونه خو بدست يمونه يعني تجاري عشير قوي ب او حكومات دمكي نوفيجي يعني ونكون بوفيجي زاتن وغرغه ايدي فيروس نور ور دانين دیدیمنن کل سر تورن جواکی بلاو نده چکدار لدورا کونه کی خویا دکن و چک ناوین هل دگرن و گفل هریمه به شر کنترل دخون چالکوان موافناس دوی باوری دانکو جبو ومراندنا فتنه و آواکرنا سوریا که اولا دو حکومت قانون پیک بینه چکان بده آلیه کی و داویل روشا ملیستی بینه دولة أمبيجن شوني تعدد قوى تشيبه بند السوري دا أمبيجن قوة كسوري شرائح مجتمع جديد هذا مشارك بين تشيبه يعني أمنا قلب بنج تعدد المؤسسات والدوائر إلى دولتك أمبيجن تمثيل مجتمع جيبك ويتشغل بخا مجالي إنه كثت هذا فتنان وكاري نباش ملات رابك تشيناوي متیکلی به هجمار کسایت حکومی و نونر سروک حکومت دمکی برز احمد شرع راکر داکو هلوست حکومت ور بگرن لحتا دم آمده کرنا وی راپوره متو برسیف ور نگرد رضوان بیزار دنگ امریکا کوبانی